Angazi ushemba ukuthi unjani ngoba athi singabeka phansi manje iyasinda le ndaba enkulu kakhulu. Amen. Ngalolu suku ngonyaka odlule ushemba ngimazi ukuthi unjani ngoba uthi mengifonela uba ufakazi uthi kufika inkosi yamaNazaretha ithi kuye ucela abonge umhlaba wonke owenze lo ngoba ngicela sikucacise lokho akukho kwenziwe yimina la. Akukho kwenziwe indaba enkulu media. Yonke into yenziwe izwi lenkosi uNyazi. Amen. Ngiyazi abantu sebezothi ke manje kumele sisuke sivule iprogram sambe sisiza abantu. Sina seyishuthela nje umcimbi akukho ohlwini lendaba enkulu ukuthi sambe sisiza abantu. Kodwa inkosi uNyazi yakhe iphizi yathi icela kwenzela umfundisi umlungwane intenhle. Amen. Hlanhla leyo ke yayisikhumbuza thina sasesisukuma sikhumbuza abantu bakhumbula nabo base bakwenza kwakushiwo inkosi uNyazi. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu ophuma la angaphume babazi indaba enkulu ethi abafana bendaba enkulu banzima benza izinto ezimbi cha izwi lenkosi uNyazi kufakazela nje ukuthi aluweli phansi izingashela mangiphiwe inkosi na ezandleni